Ke sikhulume ngokuthi ke isichitho singena kanjani kumuntu. Imvamisa nje kwenzakala kanjani ukuthi isichitho singene kumuntu. Uma ukuthi umusha, ngicela usubscribe usifollowe ku TikTok, uthathe inamba ka WhatsApp ukuze ngizokudlulisela kumkhulu ozokusiza ukuthi ukhiphe isichitho lesonazo. Kanti isichitho kuyenzeka ke singene ngomeqo. Umeqo useqe endleleni. Lapho ke abathakathi besebenza khona. Yabo. Kube ukuthi ke wena uyaseqa. Kwenzeka mhlasimpe sifakwe egate-ini wena uthi uyadlula useqa. Kunesichitho esifakwa umthakathi ngebhodlela nje eminyango. Thola ukuthi sekugujiwe eminyango bembe befake lelo bhodlela phakathi isichitho leso. Njalo uphuma eminyango ke wena thola ukuthi ke mhlambe lokhu ungena uphinde ubuye ungene uphinde ubuye kanti vele sekonakele lesichitho lesi singaphakathi kuwe. Yabo silokhu siqala phansi. Kube khona isichitho lesi esidala ukuthi ke basebenza ngempahla yakho. Thola ukuthi umuntu uzathatha impahla yakhe ayisebenzise enze noma yini ubuthakathi lobu ababenzayo. Kube khona isichitho esizongena ngocansi. Thola ukuthi ke mhlambe nibanga indoda owesifazane enze lokhu ke abakwenzayo ukuthakatha. Uthatha izinto zakho noma ke egange ngayo umuntu wesilisa. Kube khona isichitho esingena ngephupho ulele. Lolu ke uhlobo lesichitho lijwayele ukuthi lihambisane nezidliso. Thola isikhathi suphupho uyadla wena yabo. Isichitho esingena ngephupho nje ulele kumele uqaphele. Kube khona isichitho esifaka ekudleni noma otshalweni obuphuzayo. Uyaphuza kanti awuboni ke ikakhulukazi abantu abaphuzayo. Thola ukuthi vele nje usuyazi ukuthi wena vele uyayithandela utshwala. Bekuthi mpo khona lapho ke isichitho leso ke. Kube khona ke isichitho esingena ngokuthi umuntu efike nje xhawule okanye efike ikhage kanti lo muntu usekufake lesichitho. Uyabo ngokuhaga nje usekufakile isichitho ngokuxhawula ngokuthinta kahle usekufaka nje isichitho. Ngizoma nje la kwanamuhla uma unombuzo buzo ku-comment ukuze ngizokwenzela yakhe ivideo ngifake ku-YouTube. Ngicela usubscribe usifollow ku TikTok ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini mangibuza mangichaza bese uyangicela inamba ya WhatsApp.